Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kenapa se-marking zone ni? Kenapa bagi buy? Kenapa? Okey. Very simple. Kenapa kita dapat buy tadi? First, korang tengok dekat sini ada apa guys? Ada apa? Kita buang dulu zone atas ni, supaya korang senang tengok. Ada apa? Resistance become support, betul. Okay, pada mulanya sini ada support telah di breakout menjadi resistance, and then yalah resistance, betul, resistance, and then sideways dah di breakout, pull back, entry, pull back, entry. So roblox yang perlu kita lepas untuk kita hold buy di mana? Tengok dekat first left kita di sini yang zone se-marking untuk korang tadi, betul. Tapi sebuka dekat M30, betul. So gold dah masuk dalam zone ni. Sama ada kita nak sell ataupun kita re-entry buy dalam zone ni. Kejap lagi akan tentukan. Setakat ni buy masih hold lagi masih hold lagi, dah 50 pip buy kita. Korang santai je lah, korang pun dapat buy, betul. Korang santai saja, korang dengan okay. Pukul 11 lagi ada news high impact. Kita tengok apa price action akan buat. Santai saja, hold buy, janji set break even, okay. Assalamualaikum.